Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe utaripfanda yongeye gusubiza umwe mu bantu bakomeje gusebya u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na wundi ni umunyamakuru Hariana Velas umaze iminsi asebya igihugu cy'u Rwanda, ariko bikaba bimaze kumenyekana, akaba amaze kugaragara ko nta kindi kimuraje ishinga usibye kwandagaza u Rwanda, by'umwihariko abikorera Chilombo inshuti ye magara wamuhaye amafaranga, ndetse abantu bakaba bakomeje kugenda batebya ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko nareba nabi azamutera inda nk'uko byagenze kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba. Ngiye murabizi nawe ko yari atwite. Tugiye kugaruka rero ku magambo akomeye cyane yavuzwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yasubije cyangwa yibukije uyu munyamakuru wiyita umunyamwuga ukomoka muri Angola ariko akaba akorera muri White House, akamwibutsa uko umurimo w'ubunyamakuru w'ubunyamwuga ukorwa. Amakosa akomeye cyane ari gukora, kwirengagiza FDLR, kwirengagiza abacancuro, kwirengagiza ibyaha byose bikorwa na leta ya Kinshasa n'abarundi, ibi byose akabishyira ku gihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze bikomeye umunyamakuru Hariana Velas, amugaragariza ibihamya bitanu bishimangira ko atari umunyamakuru w'inyangamugayo nk'uko we abivuga. Uyu munyamakuru kazi ukomoka muri Angola amaze iminsi ashinjwa gushyira ku ruhande inshingano ze nk'umunyamakuru, ahubwo agahitamo gufasha ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi mu gukora icengezamatwara cyangwa propagande mu ndimi z'amahanga rigamije gusiga icyasha igihugu cy'u Rwanda. Ibi byanatumye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mu cyumweru gishize amuha impano, ndetse aba bombi baheruka kugaragara ku itangazamakuru bahuza imisaya, ubona ko bahuje urugwiro, nyine ubona ko bishimanye mu buryo budasanzwe imbere y'amakamera akomeye ku rwego rw'isi. Velas abinyujije nanone ku rubuga rwe rwa X aheruka kwigaragaza nk'umunyamakuru w'inyangamugayo uhibibikanira ukuri, amakuru yuzuye, ndetse no gutara no gutangaza inkuru mu buryo bukurikije amahame ngengamyitwarire y'itangazamakuru. Mu gusubiza abamaze igihe bamunenga, Minisitiri Nduhungirehe uri mu baherukaga kunenga imikorere y'uriya mugore, agaragaza ko ibyo avuga byo kuba umunyamakuru wubahiriza ukuri n'imyitwarire myiza bitajyana n'ibikorwa bye. Mu butumwa burebure yashyize ku rubuga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati: mwivugiye ko muhagaze mushikamye ku bunyangamugayo bwanyu nk'umunyamakuru wiyemeje ukuri, ubumenyi nyakuri n'imyitwarire myiza. Izo ni indangagaciro nziza zikwiye kuranga buri munyamakuru, ariko ubunyangamugayo bw'umwuga ntibuvugwa gusa, bugomba kugaragarira mu bikorwa bya buri munsi by'umunyamakuru. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yaboneyeho kugaragariza Hariana Velas ingero 5 zigaragaza ko ubunyamwuga avuga butandukanye n'imikorere ye. Ntaravuga na rimwe kuri FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yanenze Hariana Velas kuba atarigeze na rimwe avuga ku mutwe wa FDLR mu nkuru ze, umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi kandi ugikorana n'ingabo za FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagize ati: ntimwigeze na rimwe mu nkuru cyangwa mu biganiro byanyu muvuga kuri FDLR cyangwa ngo mugaye imikoranire yayo n'ingabo za Kongo FARDC n'ibyaha byayo bishingiye ku moko. Yakomeje agira ati: hano hari amahitamo abiri, mwaba mutarigeze mwumva FDLR bigatuma hibazwa ubunyamwuga bwanyu, cyangwa muzi ibyayo mugahitamo kutabivuga bigatuma hibazwa ubunyangamugayo bwanyu. Ibintu bibiri. Kwirengagiza itotezwa ry'abatutsi bo muri Kongo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe Jean Patrick yanagaragaje ko Hariana Velas yirengagije burundu itotezwa rikomeje gukorerwa abatutsi bo muri Kongo, barimo abanyamurenge bamaze igihe bagabwaho ibitero byo mu kirere, ibitero bya drones, gutwikirwa imidugudu yabo, gufungwa kw'inzirakarengane, ndetse no gufungwa babafungira inzira z'ubucuruzi, no kwicwa urubozo abantu ku manywa y'ihangu. Yakomeje agira ati: mwirengagiza ibi byose kandi ntimwigeze mutangaza na rimwe
na rumwe kuri izi ngero nyinshi zitotezwa zikorerwa abagore, abagabo n'abana bazira uko bavutse. Yabajije Hariana kandi ati ese abatutsi bo muri Kongo si bamwe mu banyafurika mukwiye guhagararira muharanira uburenganzira bwabo? Ese si abantu bihagije ngo babone kwitabwaho? Guceceka ku mvugo zibiba urwango. Icya gatatu, Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yanenze Hariana Velas kuba yaracecetse mu Kuboza 2025 ubwo General Sylvain Ekenge Bomusa wari umuvugizi w'ingabo za Kongo yatukaga abagore b'abatutsi kuri televiziyo ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC, akabita ababi kandi akaburira abagabo kutabashaka ngo bashyingiranwe. Yagize ati si uguceceka gusa ku magambo ateye isoni atuka abagore, ahubwo mwanakomeje kugaragara mufata mikoro ya RTNC muri White House nkaho mwari muhagaze ku mugaragaro mushyigikira imvugo y'urwango ya televiziyo ya leta ya Kongo. Ikindi ni ukutabaza abayobozi ibibazo by'ingenzi. Icya kane, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yanenze uyu munyamakuru ni ukuba yaragiranye ibiganiro na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, ariko ntababaze ibibazo byerekeye amagambo yabo yo gutera u Rwanda no guhungabanya umutekano w'akarere. Ati mwigeze mwumva ayo magambo? Yari yarakwirakwiye hose ku mbuga nkoranyambaga cyangwa mwanziye ko atari ikibazo gikwiye kubazwa? Kutavuga ku bacanshuro nabyo biri mu byo yamubwiye. Minisitiri Nduhungirehe yanavuze ko Hariana Velas atigeze atangaza ku ikoreshwa ry'abacanshuro b'abanyamahanga na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo rinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arimo ay'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'ay'umuryango w'abibumbye. Yagize ati ni gute umunyamakuru wiyita inzobere kuri Kongo atavuga na rimwe ku ikoreshwa ry'abacanshuro kandi ari ukurenga ku byemezo mpuzamahanga bizwi? Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko itangazamakuru ribogamye kandi rikorera ku ruhande rumwe ridakwiye kwitwa iry'inyangamugayo. Agira ati niba uku gutangaza amakuru kubogamye cyane kwitwa ubunyangamugayo bw'umwuga, yavuze ati niba uku gutangaza amakuru kubogamye cyane kwitwa ubunyangamugayo bw'umwuga, birasaba ko twisubiraho ku busobanuro nyabwo bw'itangazamakuru. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Ibi ni ibyo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye Hariana Velas, umunyamakuru umaze kuba ikimenywa bose, akaba amaze kuba umusuperstar, akaba amaze kumenyekana cyane kubera ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubusanzwe uyu munyamakuru waturutse muri Angola ubwo yakoraga kuri televiziyo y'igihugu, akaba akora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko akaba akora avuga cyangwa abaza avuga ku bibazo bya Afurika muri rusange. Akaba akomeje kugenda avuga by'umwihariko kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko si ukuvuga kuri Kongo gusa, ni ukugaragaza ko u Rwanda rwabaye ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari, ni ukugaragaza ko u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukugaragaza ko u Rwanda ruri kwica amasezerano ya Washington, ni ukugaragaza ko impunzi zahungiye muri Uganda zahungiye mu Burundi, mu mbabarire, zakomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane, ni ukugaragaza ibintu byose bisebya igihugu cy'u Rwanda. Nta na rimwe yigeze ajya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ajye ahari kubera imirwano ngo arebe ese ubuzima bwa hariya hantu bumeze gute. Ubuzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho hari AFC M23 bumeze gute? Ese bimeze bite kuri tele? Ahubwo icyo akora aragenda akicara muri Ntare Rushatsi, ubwo ni ibiro bya Perezida w'u Burundi, cyangwa akajya muri Palais de la Nation aho ni Kinshasa, akaganira na Tshilombo, akaganira na Ndayishimiye, bakavuga n'ab'u Rwanda, bakavuga uburyo u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakavuga uburyo u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabari i Washington DC muri White House, akabaza bamwe mu bagize Parliament, mu bamwe mu bayobozi bakomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abadepite, ababaza ati u Rwanda mu rufatira ibihano, ibintu byinshi bisa n'ibyo ngibyo. Ni ibintu rero bikomeye cyane bikomeje kuranga imyitwarire mibi y'uyu munyamakuru Hariana Velas, byanatumye Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe nawe amubaza ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko kubera uburyo akomeje kwitwara ndetse
ibintu byatunguranye cyane bikanatuma akomeza kwibazwaho n'ikiganiro yagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo bari muri Ntare Rushasi bidatunguranye cyangwa bitunguranye bitewe n'uko umuntu yabifata cyaje gusohoka kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho gusohoka nibura kuri televiziyo y'igihugu y'u Burundi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ze ariko nyuma y'ipfu ya Gasoni abishyira ku rubuga rwe rwa YouTube ariko ntibyigeze bijya ku biro bya Perezida w'u Burundi kuko bifite YouTube channel cyangwa ngo bijye kuri RTNB televiziyo y'igihugu y'u Burundi. Abantu benshi baratungura bavuga ati what none se ni gute Perezida w'igihugu cy'u Burundi ikiganiro cy'igica kuri televiziyo ya Kongo? Ni ibintu nyine abantu bose bumvisha bakavuga ati uyu munyamakuru noneho akomeje kuba agaterera nzamba. Hariya na Veras rero akomeje kuba ikibazo aho yaba impano yaba guhuza urugwiro na Chilombo yaba gufata impano ya Chilombo yaba gukoresha mikro ya RTNC n'ibindi bitandukanye bikomeje kugenda bimwe exposa bimushyira hanze. Abantu bagahita bavuga bati uyu si umunyamakuru, uyu yaje kuba virus. I Washington DC nta kindi kibazo barimo ngo u Rwanda mu rufatira ibihano, u Rwanda ruve muri Kongo, kuki mudafata imyanzuro wewe ibintu byinshi cyane n'ibintu bibabaje cyane. Nshuti bakunzi ba Peloton TV mumbabarire nari ndakaye cyane ariko ndabakunda cyane, ndakomeza kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mubane nanjye muri abagaciro.